Mwongeye kwirirwa abakunzi ba How to Rwanda TV, kanizere ko mumeze neza kuko iyo mumeze neza nanjye mba meze neza cyane. So guess what? Uyu munsi ngarutse nje kuvuga kuri wa mushinga tumaze iminsi dukora, ngira ngo bamwe mwatangiye kumenya n'abatawumvaga neza ngira ngo mwatangiye kugenda mumva gake gake. So uyu munsi nje kubasubiriramo ibyo mutumvishe neza kugira ngo mubashe kubyumva neza. So ikintu meraho ni iki ngiki. Ese uzi ko 70% by'abantu bagura imyambaro ibahenze usanga bataberwa, ariko ugasanga hari uwayiguze make akaberwa. Ibi biterwa n'amahitamo ukora, uhitamo abajyanama ku bijyanye n'imyambaro. Igisubizo ni The Hackers Fashion, iduka rimaze kwandika izina mu rw'igihumbi kuko abazwiho kwambika uwifuza kuberwa wese. Niba utazi The Hackers Fashion kandi wifuza kuberwa buri munsi, ugereranywa n'uwiga science technique afite inzozi zo gutwara igare. The Hackers Fashion bakora downtown muri Chic, floor ya -2, umuryango B039F. Ahantu usanga imyenda y'ubwoko bwose hamwe n'inkweto haba ku gitsina gore ndetse n'igitsina gabo. Kandi bisinzozi kuko igiciro cyabo ari namakimwe. Basura aho bakorera cyangwa hamagara 078 60 55 69. Iyi nimero iboneka no kuri WhatsApp. Muri uyu mushinga kugira ngo winjize nuko uba wamajije kuba verified. Iyo umajije kuba verified bahita baguha Mi ID, ari iyi ngira hasi. Iyo wabonye iyi Mi ID uba wabaye verified, nibwo bahita baguhana ya bonus ya one make iri staking. Reka mbereke ya bonus ahantu iba iri. Ya bonus uraza ukayisanga hano hejuru, hano kuri staking. Ngiyi aba ari one make, usibye ko nashyizeho 0.3 nabyo nabistakinze ngenda mbyongeraho. Iyi niyo bonus baguha iyi one make, ntago ibikurika, ariko ibi bice bitatu na stakinze ngewe nshatse nabibikura. So ikindi, uburyo twinjizamo dukora check-in buri munsi, aho ujyamo ugasangamo ijambo. Nk'ubu mfite check-in ukahita uryandikamo nk'uko bari kubwiye, urabona hano baba baryanditse n'ubundi ariko ritagaragara nk'umweru nk'uko bimeze, uhita wongera ukarisubiramo. Ni nko kudekarika. Enhance happiness for a better life. Iri jambo mba ndishoje, iyo hano hahise haka ubururu mba naryanditse neza, mba nemerewe gukora check-in today. Tayari ubu majije gukora check-in, urabona ko bambwiye ngo success checked in, nkahita mbivamo. Ubu ni uburyo twinjizamo. Ubundi buryo twinjizamo, uza hano kuri staking, hano haba hari ya one make bamaye, ukahita ukora hano hari one make meta off individual right, ugakoraho. Murabona ko hari claim block reward, aha niho uza ugaclaiminga za reward ya one make yawe iba yaguhaye, ugakora confirm withdraw. Murabona nsuje kuziclaiminga bamaye 0.000 ya make. Kindi na hanga kuri invitation, iyo wemvise umuntu agakora verification, yamara kuba verified bamuhaye Mi ID, uhita ubona 0.1 make ya reward, mu gihe we bamuha 1 make ya reward ariko iri staking. So naga ari binarinje kuvugaho. Murabizi video meruka kubakorera kuri uyu mushinga nayibakoreye ku cyumweru cyashize, aribwo nabikuyemo $1.9. Rero ubu ngubu nabwo nje kubikura, nibyo nshaka kubereka kuko hari abantu bambwiye ko batabibonye neza, ntago bahita babibona neza kakanya ngo nongere mbibasubiriremo. So iyo ugiye kubikura uza hano hasi hari explore, ugakoraho. Ukahita uza hano hasi handitse Mi transaction, ugakoraho. Ihita ifungukira muri Chrome. Iyo urangije uhita ukora hano hasi handitse Mi pass. Iyo umajije gukoraho ukurura kano kantu kaza ukagaterekamo, ibi tumaje kubimenyera. Ugakora low, ugasubira muri Mi pass, ugakora autorize. Iyo tori zirangiye usubira muri Mi transaction yo muri Chrome.
urabona ko twageze kuri ya site yacu ya makep2p.com. twagezemo. Tugiye gukora iki? Tugiye guseringa, ntabwo tugiye kubayinga, kuko twebwe tugiye kugurisha make dufite. Dukoze kuri seri, murabona ko dufitemo abantu benshi bagenda bagura make, ariko biterwa naho bahera n'igiciro cyabo kugira ngo ugurishe nabo. Urabona uko bagenda bamanuka niko ibiciro bigenda bimanuka bijya hasi bitewe n'ugurisha. Ariko urabona uyu wa mbere we yashyizeho ko make imwe ayigura $50, ariko limite ye ni 0.01 kugera kuri 0.01 ya make. Akoresha payment type ni Binance. Reka tuze duhitemo uyu nguyu, uyu wa gatanu afite limite guhera kuri 0.1 cya make kugera kuri make 3.77. Akoresha Binance UID, Bybit. Igiciro agurishaho ni $4.67 kuri make imwe. Dukore seri. Twebwe dufite 0.51 nibyo dushaka kugurisha. Urabona turarisivinga $2.38. So turahita dukora confirm. Dukore confirm nanone. Baratubwira ngo insufficient balance in the Mi Hub. Twari twashyizemo tutakuyeho gas fee. Dushyireho 0.50. Twemeze. Dukore confirm. Kore confirm. Urabona birakunze. Bahita batubwira ngo go to authorize. Ukoreho. Usubire muri Mi Pass. Usubire hano. Utegereze. Kimara gukora authorize. Urabona bakubwiye ngo order iri muri progress. Tegereza buyer ya accepting. Ubwo urategereza ko uyu nguyu ukugurira yemeza order. Urabona utugurira yemeje order. Aha kabiri barahita batubwira ni ugutegereza sera ko akora deposit ya make 0.51 kuri iyi address. Uze ukopiye iyi address baguhaye, uyikopiye, numara kuyikopiya usubire muri Mi Pass. Nugeramo uzanga kuri send, koreho. Hano bakubwiye ngo shyiramo make address, ushyiremo ya address ukuye hariya. Bakubwiye gushyiramo 0.51 memo. Ushobora kwandikamo ijambo ushaka, reka nshyiremo hi. Nurangiza barakubwira ngo gas fee cyangwa yo bagukata angana gutya, ukore next. Tukora confirm. Urabona ko success. Twasoje kumwoherereza. Dusubire muri make P2P. Nitugarukamo urahita ukora hano handitse I have deposited. Baracyacekinga. Nurangiza uhita uza hano muri chat. Urahita ukora, urahita ugenda ufungure Binance kugira ngo nawe umuhe address yaho ari bukoherereze amafaranga yawe. Nkopiye Binance ID yanjye. Subiremo muri chat. Nyimuhe. Nongereho ko akoresha Binance. Dutegereze buyer ko atwishyura. Majije kumuha address yahashyira amafaranga yanjye agiye kunyishyura. Tujye gucekinga. Ibi bintu ntabwo byemeza utaracekinga. Tuze muri email niturabona message ya Binance ngiyi isiza. Bahise batubwira ngo you received an incoming transfer ya $2.335. Ya. Tujye no muri Binance. Uba ugomba gucekinga. Hari igihe baguha message nk'iriya ari ruburika. Cekinge. Tayari murabona ko balance yacu yiyongereye. Twari dufiteho $28 none dore abaye $31.21. Amafaranga yacu yabaye well received.
dusubire muri make P2P. Buyer paid. Aka kane bakakubwira ngo confirm receipt of payment. Nabyo babiguhera iminota ngo ubicekinge. Bayamaye ukore I have received. Iyo utaya receiving ukora hano kuri go to appear. Tutanga ikibazo ko yakubeshye, icyo gihe bamutegeka kukwishyura cyangwa bakamuha ibihano bakamubaninga hano. Itukore kuri I have received. Yes. Go to authorize. Ubwo ugiye kujya kubyemeza no muri Mi Pass. Nabyemeje. Hano biba birangiye. Kano urabona karemeye seller received, on chain confirmation complete, order completed. Order ibirangiye. Tutuntu twose iyo turangije order ibirangiye. Kambere ni buyer accepted, seller deposited, aka kabiri, ka gatatu ni buyer paid, aka kane ni seller received, aka gatanu ni on chain confirmation completed, akanyuma ni order completed. So guys, niba utarinjira muri uyu mushinga, urajya hasi muri video description, urahasanga link nahasize, urahita uyikoraho winjire muri uyu mushinga utangire ukorere aya mafaranga. Niba ari ubwa mbere ugeze kuri iyi YouTube channel, ntiwibagirwe gukora subscribe no gukora kukazogera kugira ngo ujye ubona update yose y'imishinga tuguha hano kuri How to Rwanda TV. TV yanyu nk'abanyarwanda, aho duharanira kwiteza imbere dukoresheje internet cyangwa ikoranabuhanga. So guys, niba ukunze iyi video, kora like, comment, unayisangize inshuti zawe, urabukoze cyane. So guys, ciao, hasta la vista.